Kani gade ke Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. UMLA ke Mawphlang constituency, uba eskisun, henne kesngi ke arpa pratrik ujiliu, ulale jurep ya ke government college ke badan hapo Mawphlang, ke ba ya ke jaka la asubha dake hima Mawphlang, ke ba he hadu kumba arpo ekar AA. Ya ke ni ke college an saplino ru ya ke science but commerce stream, ke ba labay tingka dake sorkar pedeng, lengba ke non-lapsable central pool of resources. Haka jinglon kaban kot laipu Klur prap kundai lak tingka bat nakane ke sorkar jela kan haban buria ke jinglot tang 10%. Ya kani ke pisa la pharia haki babon teli kata ban sinai ke yeng jong college haka jinglot kaban kot khat Klur kandai pusau lak tingka. Nang ta ke jakasa jong kisenrang haka jinglot kaban kot lai Klur nreu phnyo lak tingka ke jakasa jong kinthe haka jinglot kaban kot nyo Klur san phnyo lak tingka na kaban ta ke head of department haka jinglot ke ba lai Klur kandai penyo lak tingka nakabanta bantai ke library ke jinglot kan long si Klur lai pupra lak tingka nangta ke jakasa jong principal kaban kot prapusan lak tingka ke auditorium kaban kot haka jinglot lai Klur arpusan lak tingka nangta ke jakasa kinong tray haka jinglot ke ba prap kandai lak tingka nakabanta ban keri ke college pat an pelot si Klur tingka bat bansnai ke surok haka jinglot ke ba kandai penyo lak tingka. Kani ke jinglet jurep ya kani ke college kalong ru ban sedang pentrai no ya ke jingtai namar baka sorkar India kelabu por ban pendap no hapo usnam arhajar arpo. Ha kani ke singi la senran lang ru yu ba askesun daki officer jong katnat PWD buildings but u acting lingdo uba elbla rengkat kiwe de menteri kahima Mawphlang. The main purpose jong ka government ni kalong ban decongest ya ka Shillong. Decongest Shillong namar hapo Shillong mutak surok pala kamnya palan di dwelling area ro mdan je kasyo te ngikwa lada ngila ban pli ki college shapo ki outskirt jong ka Shillong kanya raut bandi congestion ka Shillong te the very purpose bangile ka ni kolong ban weng ni ka di ban wanra ya ka di congestion po Shillong na kaliang gal ti singkin na kaliang ki dwelling area na kaliang ki education te menta nang ni daladep nang ni njelek parang te po crossing college ka crossing college ro menta ka function na ka temporary campus te kanihu ka ba day ka administrative unit jong kini college kala ay ki ka deadline ba ki day ban shift no siya ka permanent campus by August of this year tingin niya ang tay mentaro te lada ka turo ka sedang no ban function na ka permanent campus tinga try ka nyarap sibon ni ki kena puli jongi ke badai ni ka tain hakani ba saudong jong ka sor Shillong. Hakani ke jo kasngi uba eskesun ulale jurep ru ya ke jaka bantai ke crossing college ke bala penya de ke Mawphlang presbytery ke bala ya chakmat menta ya ke jingtai ke bala baiting ka lengba ke MP scheme ke bala yo lengba MP ke Shillong parliamentary seat uba Vincent H Pala ke bala mang ha ke jinglot ke bakot arpsan lak tingka. Kani ke jing snakar ki yakani ka college ka basirta kadai namar baka skolba Northeastern Hill University kamsha shu bakani ka college kan perlong kelas haki kamera baren haka jaka ka badan menta kata haka office trekam jong ka presbytery Mawphlang ka balakapnya hadu kata-kata Ginang yawat kalat kalenti ngaru kumu MLA jong kini ka tain nang ni ngar nga persangkat balai banyak ren yak sarkar bahkan ai ka jing rak iki kanang bigila ban shift nang tin po temporary campus syakani permanent campus kanang bakin la ban ai ka jing chakri ka bakamba ya kini ki kena jongi ke badai nang ni ka tain ka jongi kani ka penting ka bang yo kadi ka ba yo da ka jing rap na MP ba Vincent Bala ti ai arpusan lagi ya kani tinggi persang ban dei ya kani kutahi da ka jing rap jongi te kana ma hi ban tap rut kan ne tinggi la ya madi senang nak ka joka college fund bat kita ki rap ya madi jongi ro ya kan te ngirang ton tak jadi ki kamera ne tang kumba pratli ki kamera ki na ban le te kan kum ke jing don kam jong ka college pat de kamut pratli ki tang de tang ki kamera kelas te kamut saki kamera principal ki office ki staff ki common room bat ka library khamtam bat ka wi ko hall tengi ong bala tangi di ban chief seneru kamut wi dan kam kerti la mono ban la ban tay biang no sene sejurong kanang pa la ban komedi ya kita ki don kam jungi baro tengi don kam palat ya kata ki rap namar pa kanang bingila ban chief no kan ya piang bat kinom sejong ka ni huru namar pa kene hu ka kwa ini ba lar kunum no bengin chief no sa kadika
college. Kini kejaka ke college te kala biang hing la don kumbahan riu akar tunai kini ka topik ni jaga do porpoin. Kani ka building ru ka bingisna kamot tolong ba. Kani kan long yamanta sipor ngin akomadit ang ne. Tela dangi yo ya ka main structure pade kamot ngin sa plan na kawe. Nah kata kurkom ka ban la ban jadi tur bat kani ka por ka pamenta. Kata ka di kecing. Gua ka jungi kamu yamanta itu kamot ni dan kamban penbiang suatang ya kan kanang binaban chief noi ka college na paisen.